Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Askara kamaro kajo. Huma sun yi algoni Adam Gudusu. Coordinator KSM Zulum Sakke. Ay manan karo ina alo ko illa askran dia karo kajindia jama'ande Borno APC sak dio maro askar turo. Alhamdulillah delegatanum adal liwa gwamnatiro. Kalakal gwamnatiro yiwa kuma da kana sarcina. Zabe kalewantin na primary kalewantin na am office sondana ro alhamdulillah sai ro sama bara gunyena dai kuma da kala kallo tayyana da wanda kwanyande jama'a su awla fal asutiyara kana da shi kirmain dai ma kana sarar waljin ba illa kan gayo me yaro waljado kanadi gonye gwamnati do professor babagana Umar Zulma da kan gayo do shi ma andero kana sar lamaran da furo kenan sa masu sudi distinguished senator Kashim Shatima ndusoi sha mursa zana sha kasatsana kokorin zusuruna ndusoi kuriyawo distinguished senator Kashim Shatima sidina do so klara ki kalan zai nan karo sidin illa Borno da hamnum namtu kalan zai rudiyo nan karo sidin ad manan karo lokto gwamnati koljin futun gawe gulngana da professor Babagana Umar Zulum gozu chudo professor Babagana Umar gozu suna allan ndusoi surna lokto professor Babagana Umar Zulum gwamnati Borno ido kujara gwamnati zana tai kwangare kudedo awodo Borno sunna da ndusoi no zana gamnai ma ku Nigeria lan na do professor da kallo sito isana la professor da yasin na zuna sai ma second tenor landa sana do awdo professor ibulanza sunan do mai sidi ai suka distinguished senator Kashim Shatima krawo kalan zai hawa kalan zai wazu shiti falin sutulu shagonum kudodo shi maka nasara da asudu kure kan gayo do professor Babagana Umar Zulme distinguished senator Kashim Shatima zana da shi maka nasara da Borno ko su sudu ku distinguished senator Kashim Shatima professor Babagana Umar Zulma da letin zafin lochawal zima awangu kana sai da ruye na da isi Borno mo jimba and state gare da haya zallar suron karaye amma ku kriudo Boko Haram me Kashim Shatima isi na zana da senator Kashim Shatima isi na zana da kuma da ar kriuda isi asam ida Hamza ku an Boko Haram me zamduma soja ba police ba civilian jet ba mobile ba rosoluna bundu za karen za kriwa hazana gwamnati rosanna na gwamnati namno gulzana la nafsan na walzuna ai ara sudu professor Babagana Umar Zulum distinguished senator Kashim Shatima kan gayuwa distinguished senator Kashim Shatima professor da kan gayuwa sai indiya kalakalle shi maka nasara da sudu kure srobo ko harama da Isa Bularo gagana dan tai kuro gone kude sojaye am kala chubusan na kan sharwa zana de sojaye za sana sai falfallo go zana saudin srobo lairo ko Isa sai ana falin da zana gwamnati kan buwa kan za har zarra sanya sai ro screen walzuna kan gayu da shi masu hudu nile fa alamar malai suna ku Borno ndi alhamdulillah local gaman na pindi tuluriyar karin ga da maro kamande ya futu local gaman na surna da so kasu ne mawo ya buladiya kan bu badin yan kasu kulon da le baran yan awande ga da bulada hafta isa madiyan daji jaman da Borno yi hawa karo ya da hatuloye hawa karo ya rutuluye am kurada gayye wanda a wasadi na da so kalan zanan karo sadino ruyende wallahi kamin nafsin nazari su da hawa karo ya sutuluya Borno nan karo sadi professor Isha Buladiyaro Liyata Kumbu Samjin Kunguna Samjin Buladiyan Wajin professor ya gwamna ya nyiro daksu wahala da yasen professor da mai senator zai ma ndan awar Borno ishin daji andi sama Borno ya appi masu radin gultiye bawo nero fal kalalamar montiye mana hakin waltike ku futu gulngana gawa yare yi radihu zina rumiya yi ilimu buladin bai ma antita hasana distinguished senator Kashim Shatima ndu sai suruna monti aga garzina de distinguished senator Kashim Shatima da wori do monti aro sunna sama so ndu sai sunna ku misalo labelun kuti are kawo distinguished senator Kashim Shatima gamna jinno leida gayena ku gwamna kwalzina leida gayena professor Babagana Umar Zulum zana ya futu leida sa sana de na meruye jaman de Borno yi kalakal gwamnati ruye monti mana yen ngaw distinguished senator monti karza kwalzina ngaw den isi professor Babagana Umar Zulum gwamnati gozu smona de lamar monti ro hutu shi professor ya cizi da zana malama duriya lamar karan zayaro ziktana ku kamso durin zar masu private and satuluna monti gwamnati ro collection na wolono so ilimu do matin da monti gwamnati ro ba alai suduna daji awari sambi so shi ma karin da na rawalzu lamar gwamnati akan gayuwa rawalzu professor Babagana Umar Zulum monti lamar isam tulumiya kasu so yuni kasu Borno yero ngawo distinguished senator Kashim Shatima
sero kuna samzana ngawdman professor is gana den kasu monde market yaro yake elkene mero yake babban layro yake kasu bulari yaro samma za zar let samzu kasu za hutu nan karo kure huyen aw aka ya ko zana ishin an bulari ya kalan za bular walte na da makaren za sabsa yin sarin samma sero zarra kal za sare bulan zar lezen alhamdulillah commander askara kajo jaman de borno yi ngawo mana da mana ngana en waltike awla gade kala ro iraki na da shima am de zabe zauna so senator so ndana so rep so ndana so member house of assembly so ndana so jaman de alhamdulillah zabe de yare hutu kalewanti na de amma lokala kal walti yi sai ya wande tarwa ya dam kudiya gulma da ro ikende kan gayo lamar ro sai ya gaye kala kalin de sai ro yi daji awro huro sakana so hutu borno yana karo sai amodu aro yake kamande ala hutu borno yake lewa silen borno nada kozinaro ala wol zero zero kala kliye lumande ala wataro andi sama sakaw ala kaidu mairo sakaw ala ashirndi adina ale rasoro sakaw alhamdulillah jama'ande borno jama'ande APC awla falwalti kan yaro kala dum manakin gwamnati ma fito gulguna dai kala kalbaro kana sarbaro monjin ba wanda kalnye shi kudoso isindan karar mar notinso isa bulandeno andro tuska saudi party de APC yare nan me tari lan wunye kawo ANPP lan goza maja sadi APC ro isna adan te kwangero kude gwamnati distinguished senator Kashim Shettima isari gozu Bangladesh professor Babagana Umar da zulumi kuye kanda da yana da nda ci gaba do bulari yeso wanda na da ndan na meruye awalo kolnya wonde ay ma isa gayi ngoda non yero afal kuloke purdin zambaro lejimbo purdin zambaro shak gonum namra de merle nimbo party are humans honorable Alhaji Bukar Dalori nduso chano zina state party chairman nadi kaw sit party chairman en napsanan te kwangere kudiyare awdo dim party ada honum undefeatable one party system of Borno radio do aw kaske ina yanzu kule aw kaske yin siyasa ma jirelan isi Borno da party do andi sama kala ro sede jami'a hollalle nyen no wollono isi te kwangere kude ku member house of assembly ndi pindunus kuna da sama party falle alhamdulillah senator ande yak fund party falle rep ande sama party falle galile to allan murad galtido federal government lan fandi ende ishe kolnye shi kudo la soro allo ko aya awad fandi naw wallahi fandi ba kudan de kalande ya de rono yana kala da isi yaktiya murad galtin baro ande kalande no yana daji kala kaldo state party chairman no yana hududo state party chairman de suru party da kana saro sa na da kala kaldo amkura de ngawo za sana de sadna de ande kala kalda yi Bornon party mabao sai APC Bornon governor mabao sai Professor Babagana Umar Azulum Senator distinguished Senator Kashim Shettima da awa bala shi da kuriyan nan me tartib do shi distinguished Senator Kashim Shettima structure do koksana lejinalo garye le ma Borno da kana saro lejin distinguished Senator Kashim Shettima awla falsin na Borno 19 state governors northern Nigeria ya ngama nduma loktu falin aw Senator Kashim Shettima sinna ay gollemia school of law mbultum gonum state dallo kododo Senator Kashim Shettima ya kamrak sawa da sinna ba kure tara ande boko lista mozea leza university lan law za krazaya civil law sharia law krazaya dai law school leza la sarana ma Lagos la state la gadero transporting siyasa da sayro biya zaro leza scholarship sayro sadu dojin Senator Kashim awari churo ya Borno isina mangalausu mbultu Senator Kashim kumonti lo yayi Nigeria yi pula Borno lan isa pal koksen awada ausuri kuriya walare namlum mana nemin gulmi a zaurongu na sha da hutu gabana za gozu gabana gozu lezu gabana awakara le yakara kakatuna ar isa kulamar ekomoke ma isa tariro walzina Borno isa ku ekomoka da sapsa sanya sakari gwamnati sai rozarci ku ekomokalen rumia lanza fi rozana lanza ngalar rozana lanza kuyi rozana lanza shago furumzana lanza kaso sanna bularin ekomok palbaro sanna jama so gwamnati ro kalakaliye jama so raddin namtin le fayraye
ko api ma namtin lefa baro mo jimbo ande ngirin den namtin lefa bai awa ande ro girzina ande samairo yana hamsa salawati sala luktu urang num mashirin ga amsa rin baro bula da sanna nyaro rang num lerin baro bula an sanna suro ran lerin baro bula an sanna shitira kan bazana kawra mar num kamin yarin baro bula an sanna ku yi su amma da kalakal sare distinguished senator Kashim Shettima dunon zila tarro gain sulin bunye ba kausu ba pomjin abuja shin american shin kamla ama shin dina adam pomjin borno nam tulefa mata nan karo dunon zika kallo pomjin do isu tenwa da taro kedo ya na dangana lan kam gozu ko tama yin chondo kuma borno na maji no shi ambas professor babagana umar azrim chudo professor babagana umar azrim suna da shebara ne min na gana na madon we gonge koko futu gulngana de boko haram kala za sai makala za ko sana saudi ga andi a huno notu bana andi a choko andi a huno andi yin chide alangoro kan ga yiwa da andi aka nasara lo sudu kama de bunye ba kausu ba buladiya shin birnin shin pomjin toro kawa muko amai rosikin amsoro bana sedin kaman da ala fitina ro ashirin da zaksan ala ladin dero ne lefasu ala am kurandiya bana zan am do zabe zauna primary zauna logulukin delegate andi abuja ro le tufuro sakana da gulukin huturo distinguished senator Kashim Shettima hawa karu zai su tulu professor babagana su tulum gozu su na da kam do gozuna homjina hawa karu ya tulu ya ande samma zero kala kliye wallahi ande borno da kama da nasar su wanda karmairo president Nigeria da zuwa babagana professor babagana umar azrim gabana borno ila nafci yawo ande borno da bazan nan da dina ya fandena ya la ande bana sa jama'an da APC walti ka klaro awai rakin da wala chullu am de borno am kanadiya ya kingayo mai amma kutu loktulan ishe kijin jesin yanda kutu shi gwamnati gulzaya gwamnati ya nyiro gozu toro kawa gan yodo gwamnati ya bula amin nilefa litariya mantiya injiya lantarki a wala gare gozu kozunai gwamnati ya lamarin malo cistade a wagade ya kozuna shi kam nyiro faidajin din beidin kam nyiro faidajin ba da sambi kudum nyiro faidajin da rodimin lokto gojin amma da nafsa ya sambi sur a gwamnati ya do bula da fujin da shi mahu zan rusadin kuro shi ma bula da zarin local government nan da karma ala ne lefa ku do bari zina kane di gonye majalisun da yaro kolnye karnya sai ofin za chayar walta gamnan da kujiran za chayar walta bula da tenwa do fuye gamna istana da safiya kan gawe kwalnyana kaji fidda mangirnyen shi chai da waltin no to show ne gana mabara walzu shi chai do nam takalewa na mera kasu ne bula da linyen durin de montin zar lezen fanden luye bolbol fanden bonyen la sharam de lamburi de buyen ujir kamande ruin len ande sama kamande ruya kaji fetto ne mena daro ade ro kanda da shirin manya wanda ya ga de tuska manyan de wanda hawa karon da ya kalan da roki kende gwamnati ya gayye gwamnati ya bula ro namta kalefa ya sudu bara alaira malaman da ci za da ro gwamnati ro ala soro kaman da ala a wodo bula ya wata soro kaman da ala da sama su kawo a wodo bula da ro da fa sudi no so kaman da ala ta watsa ro cinye ala kore a ngawa dan waltike wala fal amsar ro idano kyara kana poverty isi kriyo boko haram ya bula da zu da zinadin rizabi ro bula da gana din dusai no zina kasu mangu zaran zabara wal zina montiya wo wartina cidaram gwamnati wartina ku gwamnati montiya do wartina da garnum na da chairo kudodu furu suka kasu wande warzana garnum na da chairo kudo gwamnati furu suka na zarrado kasu wande zarbaro zargonum yo duru suka da ji lamara lokala kliye kamar da ala gwamnati a kulza kure an borno ye awla fal karo kije fal la ande no zan andero alur shirin be ndu sai bula marte no zana kusa anda o bula marte lambare te dinde amma ngo baranzu gwamna kebe isu baranzu gwamna borno ya nazu leza bula marte ya driza kalza soruna na lama bula baretiya shankawa baretiya karanga da marbaditin zabar mariyan tidin alawin tidin daji
lamara jiri bare ya loduno yake lamara do gwamnati ya bulada hutu ya sidina lumanye hawa karunde kulne ku martiya lama bare tino waljiya shankawa bare tino waljiya lama da misal kulne lama enop loktu lama tem bare tino fulawa mil buladi fulawa do sidina semon bita sidina da am state gade mai sana sauzana bulanzaro sadi nimngalo do lama do marte da nimngalo do fulawa mil buladi ya sidinda awa jiri hutiya da shi mahuro ke gwamnati ro kalakaliye ku shankawa isa martin isa kalewa sulayin bareza ande jiri kefe dai kamfani na do shankawa a hutun ya san buro fim shawaro ya sai bornon tulino waljiya nda karo da banye do na allan gwamnati ande ro sidin kunyen gwamnati ande ro sidin gwamnati ande asrana gwamnati bulandi ya banajin daji kalande kalin gwamnati ya gayya lamar bare huro kenan ningri ngo alai suna ande sama kolor wolti araina redin de alai na lefa suna jama so luye bare nye kalande ronye wonde nemme lawro wolnyende wonde nemme toro gwamnati ko a motogo e ko makuma kusanya sadin balenyi kam gai e ko kuma ku peso kayin so nglaro so kuiso rozen no walzana balenyi kam gai luye sanya mane mana luye sanya amde mana luye kulo mbare ne ha bularo alai na lefa suna a jitaru do yana bularo masifa saudi da masai na bularo isana sai kala zaman sai ya bare lamar mana zen le bare ne so die bulan da yaro ne kalan da yaro ne arzai dina yau so bare lankara bare yarin dara son tidino waljiya insha Allah bula da hutu do hujin da kati adam ba kun buzau do kirmai kallafin yana duk bare balanke do ndaraman kamande surin ndaraman kamande saman bita fato sa mai rosami men sana ba illa lum lenin barani mi aro kamande nyura uduma da cin sanya kalande romanye leyin sanya de die tartib la karmana sha monti lan chare futu manangana don jesinge gullo kin gwamnati kala da wori sidin which of ambula da namnu kana di gonwa ma durin do sana na da masanya sama cizen futu do karma tara la falai oba sanna ga olan gwamnati lezu surna da jiriya da isro monti island sanya muko is duriro takrin na hun tara lezu monti karazi izu patola nongo ngurolan kaziro waltar monji mbaw suro monti da man time table gnazen loktu la sadin loktu shima da monti jirimiya isum num nyiro sanya muko is akarin sanya muko shima da monti dukara num digiri yaro walli mi rasa kalam rojin na sha computer island nyero sanya sakarin ku sanya isu wayalan yaran dimino walzina computer are lumpo desktop are gana business center nam kani miya sanya dumin ro kurare sami shi tifalin kolnye hutu kalandi are dindi ya romanye gwamnati ro kalakliye gwamnati ya kalakliya wallahi a fi sawa manyan fandiyan wanda kolnye shi gudo so isa ga gawo lamar da tuska ne tara am lezu primary land kam lezu montin ci ya sanya shi ro sakrin sanya gozu fatoro ishin ndari wa ndibumiya riwa kara ya zuna ya sanya ya zuna secondary leja sanya mbe shiro sakarin ku tada sanya do kafinta ya do kol do shiro mountain sakari yayi bari mountain patron imkraba kujira kama ya boxes standia a wuzu gana so wandin mountain zikra zata moja kaut are kira de maro a usanya masa sanya zanafsu sidin ngo ilimu yeso wandina ngo sanya yeso wandina ade ro gwamnati ya bulada go zile ja sarawo da gwamnati da gayye nduma amma da ko zina isu bulada da rosa sai na bawo nduma mada ko zina a wasan dana da rubula da sidina balma bawo a wodo ande burin da shi ma ala kore kamar da ala ladin dero ne lefa sara ala am qur'ani ya bana ala kasa da dokarun zai da ana da ala sayro ta watsa ku zino distinguished senator Kashim Shettima ya Borno senatana da insha Allah kafiya shi ma da duso nafsun zuin ne senne bozile cine cizi waja hangal da bawa taro na zale tero lecin daji kalakal gwamnati royo e kala nuru mana ako gwamnati ya kanga yoyi kala manangna sanya kala ndero manye sanya diye kala manangna numla wande kala ndero nam yawai siyasa isuro har siyasa diya wala manye eko magdo kure siyasa wuri barimiya barbar kama baksa siyasa sani maku siyasa maro sanya maro walzana ni kam ga yidi sanya maro gama wallon bada bonuma zarin bada hutuin sanya dikin karunum dole nim sanya diyo bayre suka zarin baro wallono karunum dole nim sanya diyo rimbero walja zarin bero waljishe daji karudo sanya diyo diklan dero gonya nduma raksa yisaka nuklan den kaso zuina bawo nduma raksa ndero shi tarabula yisaka lan zafule jina bawo ip gwamnati da bana yara yana ma sanyan da kalan da ya incin da yaro nan me
ka dere da jiran plana au an borno yero kulninde ndu so kan zabe mu konsun rozo ndu so kan zabe na ngalanganaza ndu so lamar zabe APC karta yero dorto APC karnum gwamnati ro ganata da kushima auro dunor ta yana da APC karnum kirmayin za chayaro yado do kushima horo yake yana da wanda ndu mai hawa karo ya faida ti hawa karo ya ndero ai maci din ba awa karo ya kana sarwa da sa'adin ba ala karo ya muradin da galjin ba awa karo ya tumaro nam tele fa bula da sudin ba nindiri do bulan da garta da shiri dunor gonye bulan da ya karawo da shi ma dunor gonye radin da ya hutu da shi ma dunor gonye Party chairman de Honorable Alhaji Bukar Ali Bukar Lorori kamande ala kasa da zuro kasa da sira ala do awro Borno adim putiye sidino so kamande ala sha nasarza distinguished senator Kashim Shetima kamande ya rabal alamin ala sha suru ala kamande futu do Borno garon zun sarana alero ndaran bojiya Borno ndaran cijiya Borno ala kamande kasa da zuro kasa da sira ala kamdo andero hulezo na shima president no sudari ala karmai da shiro ta watsa baranz gavana Professor Babagana Umar Azim do hutu Borno ko suna lejina da kamar da ala kasa da zuro kasa da sira ala Borno da na do tomatiro ala saada memba ande repia senator ande a gwamnati akan ga yon zaro ala kasa da sira ala sai kan bi magani ro wanda ala siyasa ni memba ande House of Assembly kamar da ala gwamnati akan ga yon maro su ala kamar da auro gwamnati huro su kana here so ala sai roto ala shawari adallo su ande tala Borno e kamande ala kanedi ndero kanedi sira ala ne lefa namtin lefa ala ndero sade ala bula ndero herangu wa ne lefa ngu ala tawatsu jama'a so salamu alaikum uma suin algoni adam gudusu ko ne to ke semzulum sakke daji adama o kawro gana ku kana askran gana sai bare hunar walti ke iskiya